Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban, ham muhabbat iyasi bo'lgan Alloh ismi bilan ixtiboringizga butun dunyo tatarlari kongressining Boshqirdiston vakilligi ham Boshqirdiston tatarlari milliy madaniy avtonomiyasining buyuk islom ta'limotine bag'ishlangan diniy ijtimoiy programmasining bugungi chiqarilishini taqdim etamiz. Assalomu alaykum aziz millat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, buyuk islom tarixining sanayi hijriya 1441-yili davom etmoqda. Muborak oylarning ikkinchisi Sha'ban oyida g'amar kechiramiz. Dinimiz islomda darajasi g'oyat ustun bo'lgan muborak 3 oylar Rajab, Sha'ban, Ramazon oylari bor. Sha'ban Ramazonga hozirlikning oyidir. Hadis sharifda bulay deyilgan. Oylarning eng suyuklisi Ramazonga qavuşturgan Sha'ban deyiluning de sebebi bu oyda günahlardan arinu mümkinçiligindedir. Allah Teala Sha'ban oyun Peygamberimiz için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus bir ay etip yaratkan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sha'ban benim ayım, Recep Allahu Teala'nınki. İndi Ramazan ayı ümmetimnin ayıdır. Allah Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberlik vazifası vahiy etilgen aydır bu Sha'ban. Sha'ban ayı. Ol peygamberimizge salavat aytu. Ona maqtav, madhiya qılıv ayıdır. Şunun içinde Rabbimiz Allah Teala Ashab suresinin 56. ayetinde bulay buyurda. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallahu ve melaiketehu yusalluna alan nebiyyi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Deyip buyura. Şek yoktur ki Allah da, ferişteler de peygamberge küp etip salavat ettiler. Ey iman etken bendeler, adamlar. Siz de ona salavat aytınız, ey müminler. Siz de Hazreti Peygamberge salavat aytınız, selamlar jiberiniz. O galemlerge rahmet etip jiberilgen Peygamber idi. O yaratuşısının Habibim, suyuklim deyip indeşken efendilerinin efendisi idi. O peygamberlerinin hakimi idi. O soңғы peygamber idi. O miğracında bütün peygamberlerge namaz kıldırgan imam idi. O kişilik dünyasını yaktırtkan yolbaşçımız idi. Jabirlevlerge, zerliklerge, gazaplarga töze almışa, ol sahabeleri bilen yaratkan tuğan jirin, mukaddes Mekke'ni taşlap giderge mecbur idi. Tağ kuşunda kaşıp yatkanda Peygamberimizin kaygı tulu, hasretli yüzün kurgeç, yanaşında bulgan Ebu Bekir Hazretlerinin irinlerinde şunday ilahi sözler peyda buldu. Ya Resulullah, canım fida bulsun senin yolunda. La tahzan innallahu ma'ana. Korkma, şiginme, hasretlenme, buyukma, ümitini üzme. Allah bizning bilendir dedi. Merhaba ya Nuragayni, merhaba, merhaba ya merhaba. Merhaba ya Talhasayni, merhaba, merhaba ya merhaba. Kun şafii ya habibi, merhaba.
Ulug' Payg'ambarimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin unutula başlagan bir sünnetimni maydanga çıgaruşuga men şahit savabı yazarmın deyip buyurgan hadis şerifine tayanıp ihtibarınızga büyük İslam muallimleri Süleyman Çelebi hem Kastalani tarafından icat edilgen Mevlid kitabı boyunca hazırlangan kasideler oku hem süyüklü peygamberimizge mahtav, methiye, salavatlar eytu gıbedetin takdim etiriz. Ey ehli İslam cemaatimiz, her peygamberinin ümmetleri, özlerinin peygamberlerin öğrengenler, onun tarihin, tırmışın, alıp kilgen mirasın öğretkenler, hem öğrengenler. Bu hakikatke Müslümanlarının da ayrıca köngül sala başlauları şundan ibarettir. Elimindan köp asırlar elik bir İranlı imamı Türkiye'ye İstanbul'a kilgeç özünün vaazında Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başka peygamberlerden üstün tügüldür deyip eyte sola. Mına şul devrinin büyük alimleri Süleyman Çelebi hem Kastalani bu haberge kanaatsizlik bildireler. Bizning peygamberimiz ulug' peygamber hem yer yüzündeki ul soңғы peygamber hem ul bütün peygamberlerinin de peygamberleri buluğu hakkında olar mahsus kitap icat eteler. Mevlid kitabı. Indi ulug' peygamberimiz ya madhiyeler, kasideler oku mına şul zamanlardan birle bik king tırala. Bu tanlar, bu irteler, tırmış sahnabizge mukaddes küç bulup kırsın da, asıl maksatımız Allah'dan olup halklarımızga, millet ulları hem kızlarına eriştiriyorlar, nasip eylesin. Ana şulay, imanın kamil derecelerine kavuşkan buluruz. Bizler doğrılıkını, adaletini taba aldık iken, hakikatini tanıdık iken, hiç şüphesiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti bilenine kile aldık. Ul bulmasa biz hakni hak deyip tanıy olmaz idik. Her nerse biz bilen. Ona buruşlubuz, canımız hem kanımız, ruhumuz hem şığılımız bilen. Ya Resulullah.
Yasin, ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyke ya Muhammed Mustafa. Bizge şefaat etsin. Ya Salam bulsun Resullerinin en soңгысы Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge. Baxtimiz haqına Allahu Teala bilen münasebet etuşige. Salam bulsun kıyametke kadar devam etecek tiller bilen Allah'ın güzel isimlerin nakış etuşige. Salam bulsun ümmetine nasihatin anlatuşuğa, süyünüşünü gelecekке yollaşığa. Salam bulsun jir yüzün üzüne meşit kılışığa. Salam bulsun kemisitilgenlerinin yoklaşısına. Gariplerini, miskinlerini merhamet kanatı astına jiyuşuğa. Salam bulsun milyardlar arasında ayak izleri cennetke yönelişige. Salam bulsun 100 yıllar devamında yılmaygan hem kıyametke kadar yılmayacak gözlerinin nuruna.
Сәлам булсын сөю һәм мөхәббәт шишмәсенә. Сәлам булсын Мәдинәнең рухында булучыга. Сәлам булсын елмайганда тешләре ялтырап җир йөзен яктыртучыга. Йөрәкләргә, күңелләргә илаһи низам бирүчегә. Сәлам булсын Хадишәнең ярына. Сәлам булсын Зәйнәп, Өмегөлсем, Рукия, Фатиманың әткәсенә. Хөрмәтле телевизор күрүчеләр, бүген мөхтәбәр шәхесләребез рубрикасында шушы көннәрдә үзенең 100 яшен тутырган сугыш каһарманы Ришат Исмәгыйлов галиҗәнәпләре. Аның хакында халкыбызның шундый җырлары да бар. Без бер вакыт җиңелмәдек, җиңелмәбез дә инде. Ә хәзер аның туган көне уңайыннан мәгънәви һава шуннан гыйбарәттер. Наҗар Нәҗминең данлы Брест крепостенең батыры, ардаклы укытучы Ришат Исмәгыйловка багышланган «Гомер сөргәндә» исемле шигыре. Бу дөньяда булгач була икән, кешеләр дә синең шикелле. Кирәк икән, син бирергә әзер, кисеп алып йөрәк итеңне. Изгелекне башка күрмәсен дип, кешеләрнең иле йортында Ходай сине саклап калган кебек, үтермичә сугыш утында. Брест, Брест, сугыш тынган кебек ул да тынды, сүнде, китте кадере. Кирәк чакта гына микәнни соң батырлыклар бездә кадерле.
Синең өчен ул җир башка кавым, башка милләт җире төяге. Шул төяктә ятадыр ул һаман, сыңар аягыңның сөяге. Гомер буе аксак, адымнарың сиңа тугры юлдаш таяклы. Әмма түгел синең йөрәгең һәм кешелегең сыңар аяклы. Күңелеңнең нуры күңелләргә изге урлык булып сибелде. Рәхмәт дигән алтын кирпечләрдән сарай салды сиңа байгилде. Сез үстергән уллар, кызларыгыз, акыллары белән биргән кот. Алар кайтса, гыйльми бер мәркәзгә әйләнә дә куя сезнең йорт. Күпме шатлык, күпме рәхмәт сүзе, күпме сөю һәм нур тирәңдә. Сугыш уты сине аксатса да, аксамадың гомер сөргәндә. Рәҗәб айының башка айлардан өстенлеге Коръән Кәрим китабының башка китаплардан өстен булганы кебектер. Рәҗәб айының башка айлардан өстенлеге минем башка пайгамбәрләрдән өстен булганым кебектер. Рамазан айының башка айлардан өстенлеге Аллаһ Тәгаләнең инсаният дөньясыннан яки кешелек дөньясыннан өстен булганы кебектер. Эй газиз милләт! Бу таңнар, бу иртәләр тормыш сәхнәбезгә мөкаддәс көч булып кирсен дә, асыл максатыбыз Аллаһдан алып халыкларыбызга, милләтләребезнең уллары һәм кызларына ирештерүләр насип әйләсен. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Бик якында айларның тажы Рамазан айында күрешүләр насип әйләсен.